bafethu kuphela ngicela ukukhuluma njengokuthi mhlambe mina ngathi Mroza umama Ntombini angatophe mgasela samanzi mina ngathi mfowethu awubhuquze phansi ngabhuquza yazi konke eniyenzayo bafethu indlela okulula ngayo ukukhopha umculo kodwa indlela enenza ngayo ukuthi ngithenga umculo niyangidida nezwa yini bafethu into enenzayo singakhukhumala singavala amawindi singaba oMroza siyathanda sithandi ubuhle nibenzayo nje bokuthenga umculo kaMaskandi kulula kakhulu ukukhopha is10 rand CD 7 rand iCD kaMroza lena ngeke usho ukuthi ngumuntu obuye imene zenzima obuye emadwaleni obuye emafini obuye emvuleni obuya kwizivunguvungu into enenzile i-surprise ama-CD kaMroza anginawo nami kumanje uma ngingenawo ngisho mhlawumbe nginawo 10 noma 20 but ngibuka ukuthi why ngoba ukukhopha umculo kulula bafethu angazi nganibonga ngithini umuntu ke mina mangabe ngisezile ngiyahluleka ukubonga ukuthi ke nina seningiphinda double nangenzela isimanga ngashokana usunyana nangifaka emalingweni ngafa ngavuka bafethu enikwenza kimi mina ngishukuma eSpa ngigida ingoma angisasabi ngithembe nini ukume emgaqweni ngigida ingoma angisasabi ngithembe nini ngokuhlala kwami endlini ngawuletha umsebenzi wenu okona phela wami akho right sanibona bafethu into enenza kimi angazi ukuthi niza njani niyangidida ngiyabonga ezwana bafethu umhlaba wonke ngiyabonga number 6 number 2 umfano lala nomfazi umuntu thola nomfazi ekusingala ngathi sanibona bafethu cha bafethu ngicela sithi ivolovolo ngoba nakho uMroza ukukhipha i-album ethi bafethu kuphela ukudubula neMoster asilibambe ivolovolo sidedele bafethu okay ngizobamba lapha kufanda ndoshini asithathe ivolovolo sizokukhatha ngesandla hlonipha abelungu bethu ngoba isiphila ngaphansi kwabo DJ wami awungiphe ivolovolo number 3